Mwaka-inĩ wa 2018 niguo mihango ya waki wa barabara ya kilomita 520 kuma mwena wa Isiolo nginyagia tauni ya Moyale yambĩrĩirio, na mihango ĩno ya waki yarĩkĩrĩirio mwaka-inĩ wa 2017 kuria aikari mambĩrĩirie kugunĩka nayo na makĩria gũka nĩ ũkinyanĩria wa mihango ya wonjoria. Tangu barabara hii ilipotengenezwa, mambo mengi yamefanyika. Kwanza ni kwamba ule umbali wa safari kwa kulingana na muda umepunguzwa kweli, ambapo unapotoka Moyale kuelekea Nairobi hapo zamani inachukua siku kama zaidi ya 3, lakini kwa sasa kwa sababu ya kiwango cha lami kutoka Moyale hadi Nairobi inachukua masaa 10 tuko gari ndogo. Mwaria wa thirikari Silas Oguna akinyitana na maafitha rũhonge rwa Kenya hĩndĩ ya mihango ya gũthũrima barabara ĩno augĩte nĩ ĩteithĩrĩirie na njĩra nene harĩ kũgucĩrĩria aigithia arĩa macenjetie ũthio wa mataũni matiganĩte, ũndũ ũrĩa ũkũrĩtie mwena wa rũgongo rwa bũrũri na njĩra nene. Pamoja na kwamba inaleta uhusiano na kudumisha ule mshikamano kati ya nchi hizi mbili, lakini pia imepanua eneo hili pakubwa mno, ambapo tunasema kwamba kwa lugha ya Kizungu imeleta access kwa hii eneo, ambapo wananchi wa hapa sasa kwa biashara ambazo hawangeweza kufanya hapo awali wanafanya kwa sasa. Atwarithia marori arĩa makoretwo makĩhũthĩra barabara ĩno kuma ĩrĩkĩrĩrio mwaka-inĩ wa 2017 maramĩgana nĩ ĩteithĩrĩirie harĩ kũmanyihiria ihinda rĩrĩa mahũthagĩra barabara-inĩ kuma ihinda rĩa kiumia kĩmwe nginyagia mathaa 10, ũndũ ũrĩa ũkoretwo na ũguni mũnene harĩ kũnyihia riboti cia ũici wa barabara-inĩ. When we had no tarmac, barabara iko mzuri vile, but right now kila kitu iko salama, you have security everywhere, tunasimamishwa kila mahali kuna security, we have security checkups, which is good. Na bado tuna make kwenda north. Biashara kitambo tulikuwa hatuendi Marsabit kununua, na sasa tunaenda Laisamis, tunanunua ng'ombe, tunaweka kwa gari, tunanunua mbuzi, tunaweka kwa gari, ndio tunafika naye hapa kufanya biashara mpaka Isiolo. Kwa hivyo imekuwa ni haraka kushinda wakati ile kitambo. Hizi ni tunabeba parcels, mzigo wa watu wengi wakiuza ya nchi ya jirani, wanauzia nchi ya jirani. Ndio kwa sababu tunaomba tusaidie, serikali watusaidie, watuondolee hii kafio. Tungeomba hiyo barabara sio mbaya na ni mzuri na biashara inafanyika vizuri. Kuona nĩ barabara ĩkoretwo na ũguni mũnene, rĩu mũingĩ ũrĩa ũkoragwo hakuhĩ na ũrĩtio ũmĩmenyerere na gũtigĩra gũtirĩ mũndũ ũraiya marori ma barabara marĩa magathĩkĩtwo, na makĩria kuona waki ũyũ no gĩcunjĩ kĩnini kĩa waki wa barabara nene ĩrĩa ĩranyitithania mabũrũri ma Kenya, Ethiopia na Sudani ya mũhuro. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.